درباره في مجاره هاتنا هاکان فیدان کو افتروشه لعراقیه گوتو بیشان دگل برپرسن پایا بلندن عراق دیگه گلک مجار هنه کو گوتو بیشان لسر دیگه گرینگ ترین مجارن وان آون هروها ين سنورينا أو لهينا كو تايبت أبونا بيكيكيا لوان سنوران كو دوهيجي ده كونغري كاروشنا مفاني ده هاكان فيدان راقهان كو بيكيكي سليماني مخمور قنديل شنغال داگیر كريا و پرسا وزينا قالك پرسندن جدن قال العراقي و برياري شكو هر ايرو درنگیا ایواری سردان هرما کردستان جی بکد گل برپرسین پایا بلندن هرما کردستان جی کوم بیتن گلک مشارن گفتگو بکن درباره وی مشاره من میوانه که برای روش هات آمدی سیاست مدار کل استودیه دیگل مدیا برای آمدی تو بخیراتی شو کردستان بیشتر چاره دست بکن خواندن و خواندن و بزن بم درباره هاتنا حکم فیدان شو عراق و هرما کردستان چه پیامه که دیگه هینیتن دمه که دا کتور کرده بیجیتن تایبت حکومت آک پارتی هول دادن سیاستا در و بکنه صفر پرزگیریک. اوه دزم نوی صفر پرزگیریک ده یان تشتکی دنه. نه پشتی هلبجارتنان قناعه کینو دست بکرده ترکی. حکام فیدان بو وزیر خارجی دربه وزیر دربه ترکیه اوا شانس کیه جبو ترکیه شانس کیه جبو دست بکرنه قناعه کینو. جبر کو ev camir de her warîda agahdar e û şarazeyekî gelekî mezin heye çi li derbarê Herêma Kurdistanê de çi li derbarê siyaseta derva çi duwarê xebata ewlekarî emnî û heman demê de derbarê Sûriyê de jî agahdar e ji bo naviyekê ev şansekî ye ji bo destpêka qonaqekî dikare bibe gavekî bo baştirkirina peyvendiyan di navbera Tirkiye û Herêma Kurdistanê heman demê di navbera Iraqê de jî. Lê ew davakariyên ku desthilatdariya siyasî Tirkiye ji Herêma Kurdistanê dike û ji Bexdayê dike aya ew davakarî dikarin bênine bi cîhanîn ane biya min Tirkiye piçekî zêde davakarî dike ji Herêma Kurdistanê Herêma Kurdistanê wan davakariyana nikare cêvecî bike. Ji ber ku her tişt ku li Iraqê li Bexdayê têkirin her gavên siyasî ku li Iraqê têne avêtin bêguman hemû kes dizane bandora Tehran û Ankarayê ser de heye. Ev ji derveyê hinek tişt hene ji derveyê desthilatdariya Herêma Kurdistanê ne. Başa. Brez Amedî, te got ku Hakan Fidan yekî ji wan karakteran şarazeyeka baş heye di siyaseta derve taybet Iraq û Herêma Kurdistanê û agadarî gelek melefane, gelek dosyane di navbera wan sê navçeyane da. Yani li gorî vexwandina te Tirkiya niha xwastek heye ku çaresera wan kêşane biketin ew melefane biketin ku demeke di navbera Herêma Kurdistanê û Tirkiye her wiha Iraqê û Tirkiye'de buyne kêşe yani bi helavîstî mayne ve. Yani xwastekeka erînî heye, ciddî heye. Niha xwasteka davakariya herî mezinê Tirkiyê em dizanin eger em nav bidin PKK ye. Tirkiye dixwaze helekî çareseriyekî di çarçoveya davakariya xwe xwasteka xwe pêk bîne. Li vê derê ew jî biya min nemimkin e. Yani niha Bu çi nemimkin e. Niha mesela Cenab-ı Hakan Fidan ku duhî me guhdarî kir li Bexdayê li pres konferansê da davakariyekî wana heye çawirê dikin ku Bexa û Herêma Kurdistanê PKK weka hêzekî terorîst pênase bikin. Biya min ev nayê kirin. Yadî ew davakariyên ku Tirkiye niha ketiye dûv bi hedefa hilbijartinên dehatiyê mihallî dixwazin li Tirkiyeyê de hinekî nîşan bidin ku siyasetekî nerm dikin. Hedefa waya esas ew e hilbijartinan da bi ser kevin. Herçendî hilbijartinên mihallî de şansê wana bi göreyê opozisyonî gelekî baştir e jî. Zor baş e. Eger temaşê waqe hal bikin li Iraqê li Herêma Kurdistanê jî PKK rêxraweka biyaniye
جالي هرما كردستان جالي عراقي يعني نل هرما كردستان نل عراقي ليه شالاكين وان هرما كردستان والخاك عراقي داجنا يعني عراقي شيان في اكي هنا كو اليكاريا تركيا بك اجا سطاسات جي بكي درنا خينا لتشتكي وها بك كو قناعت بش تركيا بينيتن نها PKK زودیا لهرما کردستان هیا PKK چالاکیان لودری لبرانبری ترکیه بريفه دبا شركي تشكتاري بريفه دبا لبرانبری تركيا و راست همو کس دبینه و دزانه بلام لآلی دن هبونا PKK نبستنی لهرما کردستان هیا لوان دورانه هیا کد دستلات ندبن دستلاتیه هرما کردستان دایا همو کس دبینه کو پیوندین گله کی خورد د نافبرا PKK و ایران داهیا بری لقندیل به هزاران چکدارین PKK هبون اوانا نها نمانه الویدری بری لحدود ترکیه چکدارین PKK هیزن مفرزی PKK گله کی همو خاکشاندن برو باشوری بو نمونه لپنجوینی به دهان مقر تازه چکرن 300 کیلومتر دوری حدود ترکیه و اوانا همو اگر ام واقع ببین اوانا همو نهاد بن کنترل ایرانی دایا آیا ترکیه او داواکاری کل جهیرما کردستان دکه آنج حکومت بغداد دکه دکاروی داواکاری لی ایرانی بکه وقت هاکان فیدان لگوری دکومنتان گوتیه کو PKK سلیمانی داگیر کردیا مانورا PKK سلیمانی بگومان زیاده ترا نوک هولی رو دهوکیه هرچندی PKK تم و تم حول دا کو چالاکین خل هرم هولیر و دهوکی زیاده تر بکل برانبری ترکیه لسلیمانی هنه سلیمانی وک وارگه کی اپراسیون دیجی ترکی بکار ناین لسلیمانی حرکت کی سلیمانی بوانا جی کی او که جی کی کودکارن سربست چونه هاتنه خوب کن و داری تفکر کی دیجی ترکی تونه باشه برس آمدی تا گوت یک جمجارن هری گرینگ کو ترکیه خواسته که هیا چاره سر بکت و مرجوی سرکیه مرجو PKK حل کرنا PKK اگر عراق شیان و کارینن حل کرنا PKK نبیتن لگوری خواسته که ترکیه اف مجارن دنین و زینه مجاره آوه مجارن بازرگانی آبورینه ویورن چاره سر کرن ویر خوشکر به جبهاتنا رجب طیب اردوغان شبو عراقه رجب طیب اردوغان اوز زوده یا نشان داده که پی خوش سردانه که عراقی بکه همان دمی و سردانه هرما کردستانی جی بکه بلام پیشی ویدا دوی زمینه کی بو وره آوا کرن حاضریه کی دوی بی کرن او جی هنک بری وی زیارتی هنک پیمان دوی ورنه واجه کرن لوما کارتا PKK وقت فشاره کی دیجی عراقی و دیجی هرما کردستانی جی بکارتینن مثلا آوه مثلا کوریدورا گشه پیدانی اوه که هیچ کس پی بحث نکه ترکیه پی خوش کوریدوره که بی کردان جی اوه که حتی بغدای وره آماده کرن وره آوا کرن اوانا همود روژا و ترکیه دانه باشه برس آمدی یک پرساد که اگر کردی برسوام بده دمی من داوی هاتیه هف کشیه که بشه سیاست مداران دبیجن بریا ترکیه بیتن داخواز جه عراق بکتن که بابت PKK حل بکه بلا بچی داخواز جه ایران بکتن چون بابت PKK لعراق دست ایران ده افراسته بگومان اول راسته جبر کو باندورا ایران لسر PKK گلکی مزنه باندورا بغداد لسر PKK گلکی مزنه سر باشه برس روش هات آمدی سیاست مدار استودیو گلمه و گلکی سپاس سپاس تمام